Tangu ya wili mutugu wana ni mama Rosalie na sura na mfiba bapunga lugha. Punga mitatu. Ministro na maigisi ibadi salu sama utupoteno abadi
Kembo kamfumatua kifundisi Libunda Balongoke. Kembo bakulu betu wabona ni muungano lazima penda Libunda Balongoke. Kuniza na nulendo yagenza ndi nana mzolo yange imuzolaga tiko sekunku awala ntoto wana na mayala na makanda, mayala na bisalu, mayala na ukundu watatu. Imzolo yange nilipunda ukunza matwanisi isa Kongo. Imzolo yange kutulalaka na kisielu tukukomilaka mtumwa alisema segu. Tulalaka na yani sama nuyale kundu yange yani mabinti ya nutu samutika na nutu kule bakala na nutu kubela yani kutangolo kutuasa kisema ngebe ina yao natamana kwenye akisa yani natamana kukeba yani samu na kutangolo kutuasa mabinti yange Bambukela pevi dale ya Tanzania baina ekukwandaka na mbongi
aina kubwa ndaka na bongi ile kufuasaka kuja mategwa nisi samu wakuzwa kama hivi wote samu wakutaraka na mwote wote yamkufanyana kusala samu na zakula libu Bambu kila bila nyonso kila kisalu kata jibundu pesa vitongolo pesa choma yetu sama kusala kisalu yangi na bila nyonso kunungaka mmekusabira enka sokulu enka sokulu Bigula tunabigula wangu tazetome bigula tunabigula wangu tazetome tunabigula yeye Zambia huyo Musalisama Pasitiri nani Musalisama Betul,
Kisha kuzaira yao naona tangu yote be kasona mwangunga chini na profesa mama naka Yerusalemu wetu video kota na basikili video loma na tatantumwa tunta tatantumwa mafuata tatantumwa rumwamu wakati wakota na kati sama kuteza ba omoni na ba mikudi na manima ba omoni kutana kisaru kuteza likundi wala mpira tatabaja nzima
Nyevani zaki. Besa kwa kuna mbuza za bantu tulengo zao kwa pashani. Zangule tate. Zangule kwa ni mbeza nguza. Bidinyo kutukuta ibingyuve megukatuka wakwambia bunyoso megunyaka itimbuta ranzaki nyoso na nos amanyima rudi kukusalizu kapuma likundu amanyima kakiza kwa likundu itimbuta kukanga usamuri nyumba huku
mpila kiesi rumichima ndani ya play tumanada kumoshi bakimukumbi sankembu wa unene wa kubo machuwa tangu kumulagana wa pingi matuna limsa usula kutisana beno ku samu na jata na usula landa samu wa bitir kau pada sana wa mama tangu ngawi mukaba tutere tabela lugulukulu mjibundu lugulukulu yalu ngata mu yaya na mubungu wabo makanda meto batakwe matwarishi okabe na butingi nabwako bena mayila bobe na butingi bobe na lishati changu tabulu mona kintu mukta tutindu lawa na tena mama hapo ndio bala wa ndapi sio msamu wa ndapi tabe na lugulukulu la lwiki mimi kapita tati la manati mfunga tuwa kupalitu pangamo jambo jumushi solo bambula kaka moyo nsaba kati sabutu kaka wakusema sana jambo kwangara tuka mushimu basa bungawa kupelekana kumukisasa kupichi bakanga bichi mukenzo tatu nakuna bakenge bichi mukenzo ndelengera mwingina komisari shikanga bureau we samu mushkwana kala mtuwande kuuli salaka jilaishi buka tusabuka basasa wala balongoke Buna butata buna lakini kenzo bato juru mananaka kanga biti samila sapena siminu na mawala na miyalu kabu telefona kana yinda ta akame bazeta bayiku tara bubu beka kala kushimuka bashirika anga biti bato juru mananaka bakutela ti sama seko samuke ibule balokoke donc 18 heures bati kisawa na takapatu bati kisawa bakanga kashengana una ba kwanza betolo tokambo kitata pour kusu na delegation ya hiyo inaji 18 heures na sabashi bulabishi basa bukabata tena mama ni mutati bungungu kabla ko poteko kabu chele ba bote bwana samu wa betuna beno sababu yote beno una kurukwe bungungu chele ka bwe wao meka kipaji bantu ba mugalagala yote kange marayandi chele kashiki mtu kaka ile ka wa kutsayo kwa kwefi apeto kapero mulubirukulu kapero tumangana kumali sana changu nilukabuli samuo mubongo mbashi na bantu abantu yetu kwa baneno na ba umoni abantu kwa baneno mbashi 15 heures séminaire tuseno ukushika mabanza katikulu na njatu ya ikulu na nzondo ya ikulu nzondo za kazi kwa mtu zangu kama nasuma kakati wako kuma wakumu katendo zako toka atu amasho baba tujimoshi kache mali chima longa balonga kati wole mokwiza ni wo yaesa woko sautu zoloko mbe mtu kakata ne bantu kwe umwa push kwe upende tinga batasa anga kujua ndio kumbashi natuwa babashi ba longa babashi ba unya babashi kaka kuba kulota cha expression tanga kunoka bakodo maka wa mara kuja yuki kaka kwa kutaka kunoka bakodo maka ndio kumbashi ubatele juu mwanyingi na susu kalwata boko na ngemba kalwata mbashi nikutu foka leno sio sababu ulele na ugaka kushija koti wewe ila boka kuiza mji mkubwa sema mwale pengine woko na mkubwa woko na mkubwa mwatu Yo katendo zambi ni kare kamlo muni tena ngo mundu zambi ni mwana mtu tuki watu katendo zambi muni tena mungu kusamba sasa tena kabisa ndishi bura walongoke so changu samu mwendo kwa kwenda kwa tu tuma maji natuma au mwenye watu ni ndio kondo kondo manga tajui kabisa watu ni vile kujali bali kutusekelelo sana wawili kamulisamu kasamilelo ngachinza apeno turana ngolo ngacha zabelo kutendo kwera sana buri byo batoke to disifa nimechika chanta tumosoro batelema kutuwa baba mwashi kamu nwakangi basito ni pendo so kwa hiyo kazo kwa hiyo kama tele kutuwa baba mwashi ninwa ngombe kangi ngalo mtu na mapanyele kwa kutendo kutembea kwa wasu kwa kwenye mambo ndio mbona nwa makudu amwali don't thank you so much ni malari ko ni batatuna mama
beto tuna mafunzo kujifunza waongoza sasa kuna kidogo mwenye bahati ndio kuza wewe kuza kwa ya lokata sababu kwa karibu ya lokata sababu kwa chini kai ya lokata na waya sababu tusabe yala kazola kwa sagira mumke wa bubu na utukana ta jisura kana ke usiku mtu zaka kumbe ba ndio sabi jisura kana ke chapta sababu sana donc beto bakero do condition nous ya kaka parce que kaka ba ko ndio takwetele beto tuna exception ko ndio amo ndio takwetele ndio na chati ndio kama changu alari komena itu tugiruguna ba ndio kwa tawa mekaluwani tu utapete bakana labda wamendele kwa Afrika kwa labda wana kai na kwa labda wamendele kwa labda kwa ni malaki na kuko beto kama ngoloko sio kuna kubao ngolo mena kwa ndike mmoja kwa kubao kama ngolo za jini tusandila kuna kubirusu kuna baksabela kama ile baadhi mama na kuna kwa kala kwa baba kama malaki leo kwa wale wapingi zeli na kwa fomu kuna babashiki mtu kusheto chaque fois vous pouvez malade quand vous avez besoin de soit quand vous êtes en bout de toi vous pas de bien offrir les vaccins vous allez malade encore vous êtes quand il y a quand vous êtes là ça la quand vous êtes vous la pas vous la vous donc changu malade pour le travail bangi ni watu wote wakani ya atasa mkuu ubi watu kwa kusema beto katunama politiki beto sabla tumakanchi ni lujalo na utashitema lujalo parce que lujalo yani tumashi ya wi tangu tubana lisamu baba sita bila kwele tubana sita bila kwele beto mamu tabe bila yani mboga kuifa ubu susu wone le bana susu ani kataje ni be tangu kwa bantu tukasa insiste musamu wao kake kwa masuala bila kutenda ano muda baba takawo na longe kwa tataka ngwari tataka ngobi vile donc bakako bakalo wao bakaka ngere pito bakaka ngwari bakako bakalo wao usani ma tukele mo ba akata na ngwari zo mo bakalo wao usani donc ndio sana ndio ngwari ndio kwa ngere kubu bao kubu ba akata donc chama batatola mama iba biole ni tongolo mbai l'état vous pouvez tout moi l'état vous pouvez remonter la justice parce que le rituel tout là là votre zone dans nous zambi ça nous pas parce que il faut toujours être là il faut être en bloc pour candidat zone pour ça c'est la manière là il faut votre ça négocier parce que il y a un problème il y a du boulot c'est pour là pour moi changu mabiburi tashuji pia baneto muntu kamanga mutuka kuondwa mushisomeza wewe kwenda tsafwaki mutogera ushu beno kutusabele sana lakini ndio mtu na mensoni sambika tu sababu boko mbolo jishiji muntu za kile maneno ubobo kama na basi kama mwana sababu mensoni ngoda kwa bashimi zero sababu kuna ubobo ka tufoka na ubobo leo aka mwana ni sababu samedi moni fuka sababu bakaka balongolo kutoka ndio samedi kutoka donc peut-être masengo ni tena yali sasa réunion yali avant la type de 16h à la Bibulu pour pas plus bashiri déjà pour tout monde sana na sasa neno sababu sasa donc la mission kuna fuka na plutôt kuna kukuta masengo politique ngati boka kaka déjà pour kimoko sasa melichocho ubongo binuri ya tatu kwa neno kwa kushira sababu sima sababu mfano ni kushinde lakini na mtu mtu kwenda na mwaisha kutelana ni kumba bitangeno lema kwa sukuzano mapula dimaso na kutamana kwa wengi tu watu tumzuka tena hiyo nyingi kwa mbele kwa mbele Luizeno, Tanzania, Mushiro, Nisikera, Nindekano. Ndio matupa wangu Pakistan hapa, mama watu hata samaro maruze. Ngeni nyingi sana nini? Nini wakisiba. Maruze liko kama mtu. Kwa sababu kama jipen kwa sababu katina ngoma, kwa mwana ngoma ya wewe. Ndio tulikuwa kwa sababu
Simonte.
mashino leo. Kwa watashiki annonce ikotu double. Donc tu double pour baba fumo katama tu na batwa. Baba baba photo siku za watu baba musu photo pula bele baba omonye watu yoke no baba su photo kala kwa mkifu. Bambi kule baba su photo kala kwa mkifu. Ndio yoke.
Aujourd'hui, c'est la fête. Il y a d'autres députés qui sont restés.
Merci.